السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويس. النهارده رجعنا لكم فيديو جديد. تمام، عندنا كده ايه متابعة سريعة عند الحمام ويتساعد عليكم. النهارده احنا ايه تالت يوم العيد. طبعا المفروض الفيديو ده كان يتصور امبارح عشان ينزل لكم النهارده على طول، بس بقى نصور النهارده كده ونمنتج على طول وننزله لكم ان شاء الله النهارده. تعالوا بقى ايه، لسه طبعا يا دوبك طلعت مسات الحمام، بس هنكلف الحمام مع بعض. تمام، وحصلت مفاجآت حلوة عند الحمام. تعالوا نشوف. يلا ثبت الكاميرا وارجع لكم تاني. بس كده يا رجاله ثبتنا الكاميرا. طبعا ايه تعالوا نشوف الحمام ونتابعه كده اهوت. وبس كده ثبتنا الكاميرا. طبعا ايه نتابع الحمام ونشوف والقص. طبعا ايه والقص بقى طبعا ده فقس القص اللي هناك دوت. تمام، بصوا الزغلولين، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، صلي على النبي واذكر الله. وحصل طبعا ايه مفاجآت حلوه عند القص اللي هو الجديد دوت. بس طبعا ايه الاول نكلف الحمام مع بعض عشان لسه ما كلفتوش ايه ونشوف. ماشي، يلا بينا، يلا بينا. وبس كده كلفناهم. طبعا ايه المفروض اصلا يا رجاله، المفروض اصلا انا الحمام ده قبل ما اكلفه انا كنت المفروض اصلا كنت انضف عنده. تمام، يعني المفروض اصلا الحمام ده كنت انضف عنده ونسيت. بعد ما كلفت نسيت. فما ايه هياكلوا كده اهوت ويروحوا على حالهم. تمام، ايه وننضف لهم ايه هنكون مصورين برضو احنا احنا بننضف. تمام، بس يا رجاله ايه الحمام ده هيكلف. استنى ايه قبل ما نوقف الفيديو. بص بقى الزغلول ده عشان كده خلاص. بص يعني ايه كاسه كاسه ايه تحت بتكونوا شايفين ايه كاسه تحت كاسه ايه تحت جناحه. تمام، اما تفتمش الزغليل قبل ما تكون كده اهوت. تمام، ده كده ايه بيعرف ياكل مع ابوه حلو. بصوا بقى هننقله ايه القص الزغلول ده هننقله فين؟ هننقله في العين اللي فوق دي. بصوا شايفين ادي في العين دي. وهنحط معاه ايه العين دي، وهنحط معاه الزغلول الهزاز عشان ايه برضو يشجعوا بعض يشجعوا بعض على الاكل. تمام، طبعا ايه نحطهم هناك ايه ونشوف. طب كده يا رجاله شايفين بس كده حطيناهم مع بعض عشان ايه يشجعوا بعض يشجعوا بعض على الاكل. تمام، انا ايه بعد الفيديو كده هحط لهم مسقه. تمام، والزغلول دوت كده ايه ممكن ندو ايه نكلفه برضو عشان ايه بعد كده بقى نكلفه بالليل مع مع الزغلال ديت. تمام، بس اعذروني بقى يا رجاله ممكن الفيديو دوت ما نطيرش معاكم الزغليل، لان زي ما قلت لكم في الاول الفيديو دوت المفروض كان يتصور امبارح وما عرفتش اصوره امبارح. فالفيديو ده كده النهارده ان شاء الله تالت يوم العيد. فالفيديو ده هينزل لكم النهارده ان شاء الله. تمام، يعني بصور نفسي في نفس اليوم، كنت على طول بصور في اليوم اللي قبليه. تمام، طبعا المفروض والله كده عندنا تنظيف، بس الحمام ده يكلف. تمام، وارجع لكم تاني، خليكم معانا. خلاص بصوا يا رجاله يعني تعالوا ننضف لهم كده كلوا ما كلوش اشيل الاكل من عندهم. بعد كده نحط لهم الاكل تاني. ماشي، تعالوا يلا خليكم معانا وتعالوا نشوف. يلا سكينه معجون، اي سكينه، سكينه معجون بقى، سكينه اي حاجه مقش عشان عشان تكنس من جوه. طبعا من جوه. بس ارجع عشان ما اطولش عليكم، انضف لهم وارجع لكم تاني. ماشي، خليكم معانا. طبعا يا رجاله نضفت انا اول 3 دول، نضفت العين بتاعت القص الجديد. طبعا قلت لكم القص الجديد ده عنده مفاجآت. تعالوا بقى نشوف. شايفين كده يا رجاله؟ طبعا القص الجديد باض زي ما انتم شايفين اهو. القص الجديد باض طبعا لسه طبعا جايبه اول حصوايه، بس يعني شكلها خفيفه اصلا. تمام، ولسه طبعا يعني البتاعه دي كده جايبه تقريبا كده جايبها اول امبارح. مش عارف ليه لحد دلوقتي ما جابش البيضه التانية، بس هي اصلا شكلها كده هتجيب البيضه التانية النهارده كده.
تمام. طبعا الزغاليل بتاعت البلدي دي اللي تحت دي، اللي في البيت في العين دي، ساعات ايه يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني الاقل ما ساعات ما بتاكل ايه، يعني اول ما طلعوا اكلت انا الزغلول التاني. تمام. تعالى كده نشوف ايه، يعني طبعا اكلتهم، طبعا نشوف ايه الزغلول التاني كل ولا لا. بص اللهم صل وسلم وبارك. بص يا رجاله، هو طبعا ايه مش واكل، اللي هو ده اللي هو الزغلول ده. تعالوا ايه، بس امبارح لقيتهم ملبنينه. طب احنا ايه معانا الميكس، وتعالى ايه ناكله احنا. تمام، خليكم معانا، اظبط الكاميرا وارجع لكم تاني. طب يا رجاله ايه نحضر الميكس وناكله مع بعض. طبعا ايه عشان نسيت اجيب الطاجن اللي بعمل فيه الميكس، عشان خدته تحت معايا، فايه هنعمل في دوت. تجيب طبعا اي ميكس. تمام. طب بتاع ايه، بتاع اسمه دوت بتاع جيو برد. تمام، ده اللي بتاع الايه بتاع الزغليل. الزغلية لسه لبه. ناخد كده مثلا ايه حته بسيطه كده اهو، يا رب تكونوا شايفين بقى اهو. وادي اجيب شويه ميه، اجيب ميه منين اهو. ما تجيبش ميه كتير يعني كده ايه لحد ما تقلب، عشان نسيت والله اجيب البتاع معايا من تحت. ايه نعمل كده اهوت اهو. دوت اهم حاجه ايه تبقى حلو، ما تخليش في اي تكتلات زي ما انتم شايفين. ممكن بس ايه نزود كمان سنه ميكس كده بايدينا. بص ارجعها ايه في بتاعه، استنى كده. وصلت ده كويس اهو، نفس التاني، بس ده طبعا مكسور، بس مش مشكله بقى، هي هنتصرف اهو. اهم حاجه ايه تدوب حلو. اهم حاجه ولا تخليه تقيل قوي، ولا تخليه خفيف قوي. بص اعدلكوا قطعه، استنوا خليكم معايا، اعدلكوا قطعه التصوير عشان ايه واحنا بناكله. طب كده يا رجاله بيكونوا شايفين برضو معانا. هتجيب ايه، تجيب سرنجه، سرنجه كده اهو، تاخد منها شويه اهو، شويه كده. تجيب مثلا ايه الزغلول اللي مش واكل ده مش واكل، تجيبه كده اهو. تفتح ايه بقه بالراحه، عشان طبعا ده لسه زغلول لبه. تفتح بقه بالراحه وتحط السرنجه كده اهو. تدي بقى، تبقى ايه واحده واحده، اهم حاجه ايه تدي واحده واحده. اهم حاجه يا رجاله ايه تاكلوا ايه واحده واحده، عشان الزغلول ايه ما يعملش منكم. طبعا ايه طبعا لو سرنجه بالبوز طبعا اطول من ده هيبقى احسن طبعا، بس عشان ايه ما عنديش. واحده واحده كده ايه ناكله مع الله. خلاص يا رجاله بصوا ايه، عشان ما اطولش عليكم هاكله. طبعا انتوا شفتوا ان انا باكله، هاكله وارجع له تاني. بص يا رجاله اهو اتلبن اهو. بس طبعا التلبين ده طبعا مش طبعا هيطلع لك الزغلول بصحه كويسه زي ايه زي تلبين الام طبعا. طبعا ده فرق كبير طبعا، بس احنا ايه بنحاول نساعده بس. بص ده واكل، بص ده معدته عامله ازاي اهو. حابب تكون شايف بقى، بكون شايفين معانا اهو. ايوه كده تمام. بس كده كده اكلناهم. بس كده يا رجاله كنا وصلنا لنهايه الفيديو. تمام، ادينا لايك كده وظبطنا، عشان الفيديو اللي فات ما جابش مشاهدات كتير ولا لايكات كتير. يعني ادينا لايك كده، خلي فيديوهاتنا تنتشر بشكل اسرع. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى على النبي.